वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशिया अर्ध कदीय छ्वाता पलिस्था मधुम वाङ्मय शताब्दी पुरुष भाषा रत्नालिसी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशिया अर्ध कदीय छ्वाता पलिस्ता यागुदो मंगलबार सुथे येलो महानगरपालिका प्राङ्गणे सत्यमोहन जोशिया अर्ध कदीय छ्वाता पलिस्था यागु ख येलो महानगरपालिका निर्माण यागु छ्वाता सत्यमोहन जोशिया सचिव खुदक्यङ्गु बुन्दिया लस्ते येलो महानगरपालिका या प्रमुख चिरीबाबु महर्जन मंगलबार अनावरण याना दिगु ख विक्रम सम्बत 2079 असोज 30 गते शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी सचिव सोन्दय उमेरे मधुगु ख जोशिया इच्छा कथं हो छेजय दुज पिनिगु अनुमति सत्यमोहन जोशिया मगया त किस्ट मेडिकल कलेज या त दान यागु ख स्वात अनावरण ज्याजोले नोवासे येल महानगरपालिका या प्रमुख चिरीबाबु महर्जन महानगर पाखे या जिउगु व या फुगु ज्याजो अन्तर्गत स्वात निर्माण यागु ख तयादिगु ख जनाख्यो पार्के आछुन स्वात मदेकेगु नगर प्रमुख महर्जन तयादिगु दु जनाख्यो पार्के पेम स्रस्ता या स्वात दे थुम्कुगुली न्यागु देकेगु ज्या मयागु येलो महानगर या नगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जन या धापु ख